ugain ngathi uthi ufuna ukubona inkunzi abamba faka kakhulu abakho bafaka kakhulu ekugcineni 4 million awuzi kumina ngedwe ngiwinile lo faka abalandeli uzongitshela ngizokuneza u30,000 ngoba ngihlanisa unyaka ngicabanga ukuthi ngcono bevele beyeke ake iphume kwi-stage imali kuthiwa ngoba uwinile nansi imali bengenza ukuthi bangenzela ifavor ngokukhonza umnyaka yabo ayi ngicabanga ukuthi ushayile eqhawe ngeke ayi ngicabanga ukuthi ukube kuthiwa lawo mashumi okuvotwa ngawo nezihlanu angazi kuvotwa nangamazi ngivotela umuntu ongazalwa leyo mali okuvotwa ngabo bathi kuya ishumi neshumi leya kumuntu dare liyakhuzani liya kumthandeni belingaphendwa libe into enkulu kuma bank balance abo kodwa ngathi libuya lishintsha ama bank balance abanye abantu engingabazi ngithiwa sengena kulodaba